hamadihamu doh dame na siya Tuhan dewata mata doh siya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amen. Tede homajua kamanginang wede nomor 700 ono pulsada. Salmen 32 ayat 2. Nadinggan situ tudo nama muji Jehovah doh mangendehon kuarmu ale na tumebul. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Molo ta ingot akamanginang renungan di tanggal 10 Agustus ya. Psalm 22 dotong ayat 10 pak udut nama nuai. Nah, simple sederhana kamanginang renungan tadi bagasa sadarion lahoma bohali ngulu partodiota. Nadingga situ tudo memuji Jehovah mangindihon goarna. Ya, maka nyanyikanlah nyanyian pujian bagi nama Tuhan. Tadi homa goarnai ta puji ta pasangan. Ya. Nadinggan situ tudo memuji Jehovah. Denggan artina dengganon dakolan ya nadinggan domarende mamuji debat denggan alai hataridana dingolu siganupari marhite pangula honota ido narumikon maka jodoh ruko kami akamanginang nang ditangiang molo marpihadi ate asa gawe jamita na mangulu akai dipuji-pujian tay ayo jadi dakolan mangedehon alai mangulahosa di ngulu siganupari hatan itu hatan doh akai de puji-pujian tong magabi sok mina di kita mabohali patuguhon ngulu partodiota di dia kita maringanan di bagasa sadarion akamangin di pasar di kantor dimanapun ya jangan lupa nadinggat do mamuji dewata do mangindeho gua ya bolehlah dalam hati juga ya. Dalam hati molo di kantor, di pasar mungkin ya. Dalam hati kita memuji Tuhan bisa. Tetapi pakang uluhonon di ngulu siganupari ido narumikon. Dinggan mamuji, dinggan nang mangulahon. Tadi humam si taulahi akamanginang nomor 700 ono puluh sada ya. Tadi humma ayat walu.